CEP, Ti Majesty Acarviha Family. Tasabul siga di Minang, babaju kurung pakai selendang, rajin mengaji, rajin sembahyang, sabana sanang mata memandang. Tapi kini kok Allah berubah, babaju sampai Sarawak senteng, rambutnya merah barat-baratan, jika ditaga inyo melawan. Setiap hari gila babarap, pede pacinyo gala surang, disuruh sekolah ngapai malala, laburo canda dipandang orang. Tolonglah pakai ada jarasa, kita kau hidup di ranah Minang. Nasihat orang tua tolong dijaga, supaya Islam menjadi orang. Inilah siga di Minang, budaya orang usah ditiru, usah baraja yo kanan kurang, padanya isu menanggang malu. Dulu tasabul